Anglong Tv9 News kena arado ana phasame kardom people 0.1 kardom. Pini prime time berta tham bang milimen berdam thang chupi. Tangte berta thepi berta anton pen arju pangsene. Sangtiar long ki bon check lapen elephant reserve nang ki BG put hack entry text get along projen nong pi hin pen pirangka mai kang ni po. Pai check lo ni pai AC suri ni rank or apli arni la khain ko drop duar bagori MAC constituency under Sangtiar long ki bon check lapen elephant reserve NML corridor nang ki BG put hack si pirangka mai kang ni po. Dai thor dai huri area lom ke kai case tame Sangtiar long pen si ke rang atim si ke Hima dampari hum agaria long sangti cho thabdun po anute sangti along cho thabdun abang a family atum rengdun po lapen sangti ki huma tumta la son si family atum rengdun romlo ladak daithor areas daihori area lom ke kiduk thik tik arat pina la si prabjin pen loker MAC amparta education EM Richard tok bi lapen ke AAC CEM Dr. Tuliram rong hanga tuma phanchu new report Kiban pen inku tharadatum ichumo we hangjo son si thekpon lo lapen ladake elephant reserve tiger reserve NML corridor wildlife sanctuary bank in bi bedet asante misenji puta projen rong pipen KAAC kachari atuma phan pachini pun lapen ilitum ke lahai ke ijakong awi ilitum ajakong ke duke vote na ke jok dun pen ngapai dun chot puta projen rong pipen ningji pon Dulamara pen Avinas Topi, Anglong, Tv9 News. Nili dak daitol rayarong pipen gute dual baguri arat pen ke chonengri bangke ke nangli dum nai pupira elephant corridor pu banga ni tumlong pavedat nang chi elephant corridor dat dokok pute ni tumko anak sungi ma lakanang le tum ka dawet chini pima da ke ni tum ke chongdat ka chotolo dat adim bera si EM sal pen ke CM sal panta choning rilo nili tum dai thole rian ke apun chak pen kai son chong dat rong pen ke cholong ye pansi sal bai ni banda ni tum ke choneng richot thei ke ma me bang ke sok sang dum tai ma me bang ave da tai mane ta 99% ke ka ve tum si ke du sinang li la sohin bang ke doktor sar Tuliram rong hang lapan iam Richard Tokbita la sukang puji panmang ke nilihin royan rong pipen da kachoneri patu sikado kavistame nangle tum inkrung at non insai at non kopi si da kavema ke doma ke nangle tum chini dak hidilung Lason sini pai siar ni pai pai ciklo suri ni rank or apli arni di pupar Anglong di Mahaso Autonomous State Demands Committee asai hemalong pirangke amai kangni. Bangso pirangke amai kangni pon laki non kiwangji pai pai ciklo suri ni rank or apli kijeng siar roin New Delhi along dharna ki dupan jia putaksi pirangke amai kangni pon. Alang ni tumpen kanin pon non kiwangji pai pai ciklo suri ni rank or apli kijeng siar roin New Delhi along dharna ke dupanji Jantar Mantar arong supi along Article 244A apothak lapen alang litum CEM Dr. Tuliram rong hangapon sisteme kachuro pajerpon tangte alang litum pen pirangke thinu kanin pon alam thele arjukonik Dipu pen Rialson Hanse Anglong Tv9 News Long dharna ke do danjia long elected members atum sisteme na chikong hanji lo elected member atum dan uji kau nanti apa say terapi memang lo yang dah mama ne nang pilih lo hai atum dan uji lo Pacha sarkar Bengal lo autonomous state ke hain so butin na itum dai silo chakasta me silo yes sita me silo
Kami nak ikom sulit kerja so. Nah, tu sikit pen no so akhirnya no agak so kita nak dapat ikan di mana tu tinggi mak kapunduk. Jadi tu mereka itu siapa tu nam. Abang mana ACC center kita kat komisi kami itu jadi siapa tu nam. Kita kalau tu mana nanti kami hang hela tu sama lo. Kalau tu mana siapa political party lah tu political power satu nama. Lalu si political power ini kan jadi tu election tu taking lo autonomous state kan ada different. Apa sih lo sebagai kamu ni cindi. Apa sih lo itu ke kuano political party tu anda political party tu mau yang tu hang komon itu social organization tu anda itu tak hang komon lapen social Tante pini aberta ke lang sikang ton pondok domi than me kardom.